Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Gathocia mwanya mwiroreri witu wa Just Kenya Official TV ori githini wa ceceni ino njetekeria gunyitio geni nigetha tugithina mbere gukumenyithia mohoro mothe maria marahanika thini wa nenda citu cio kinyane na ngehoka ati wi thayo wa mwathani tugithi kuria mwena wa Facebook ndetono ikirite ukoro cigikinya thutha wa kiria kirerikana DJ Fatxo gukoro ahihinywo muno nigetha gukoro akiruta ndeto o igiciuikaine kuma kurie na ndeto ino ni koretwe kirekererio ni mundu gwitu Simon Mwangi Muthiora ni mukiwe mundu gwitu Simon Mwangi Muthiora oria akoretwo githina mbere na hashtag ya Justice for Jeff nigetha gutigirira ati kihoto gia kamwana ga gwitu Jeff Mwathi ni giakorwo gikinyanira na gukinya kwetukira we Facebook account yake mundu gwitu Simon Mwangi ni akoretwo aposti ndeto ino o ile gukorwo guthomera haha mwirorei akauga the Directorate of Criminal Investigation DCI has revealed 4 leads as the investigation into Jeff Mwathi's murders narrows down. This is after grilling DJ Fatxo and other suspects for hours. Ni ati DJ Fatxo hamwe na wale ni suspect agi ni makoretwo makihinywo nigetha kuruta ndeto o iria moe nigetha kuteithiriria uthuthuria wa gikukia mundu gwitu Jeff Mwathi. Ni ati kukinyirira ati nigetha gukorwo magikinyirira ati mundu gwitu Jeff Mwathi ni ona kihoto giake ona family o iria kiririte muno nigetha kione kihoto giake kiria kidileetwo muno thutha wa Kenya ingi gukorwo makiririra kihoto kia mundu gwitu Jeff Mwathi. Ewe ukuga atia hihi ni urona undu uyu to gukorwo githina mbere wega kana ni urona ta mwihoko thirite njira thini wa comment section tukionane kaida kangi gatari karaya.